U prošloj godini naši sugrađani sa invaliditetom činili su nas srećnim i ponosnim svojim rezultatima i ostvarenim sportskim uspesima, zabeleženim rekordima i brojem i sjajem izbornih odličija u nizu i disciplina i borilišta širom naše zemlje i u svetu. Održano je proglašenje najboljih sportista sa invaliditetom grada Beograda za 2024. godinu. Tom prilikom sportistima su uručena priznanja za ostvarene sportske uspehe u različitim disciplinama na prošlogodišnjim takmičenjima u zemlji i svetu, a glavni organizator bio je Sportski savez osoba sa invaliditetom Beograda. Danas smo ovde da odamo priznanje izuzetnim pojedincima koji su ne samo prevazišli svoje fizičke izazove, već i postigli izvanredne sportske uspehe. Ovaj dan je posvećen hrabrosti, odlučnosti i neizmernom trudu sportista sa invaliditetom, koji su ne samo izvor inspiracije, već i živi dokaz da se snovi mogu ostvariti bez obzira na prepreke. Ubedljivo najbolji sportista grada Beograda sa invaliditetom je Željko Dimitrijević. Najuspešniji srpski paraolimpijac i atletičar doživeo je tešku povredu kada je imao samo 19 godina i tada završio u invalidskim kolicima. Skočivši u reku Mlavu, Željko je udario u stenu, a zatim u šljunak. Njegova ljubav prema sportu nije se završila pojavom invaliditeta, već su se nagrade nizale jedna za drugom zbog upornosti koju je pokazivao. Ja sam dete iz razvedene porodice, živio sam sa bakom koja je bila moj heroj, koja me naučila da budem pošten, da se borim, da ne kukam nad sudbinom, da se ne žalim nego da radim i da se nikad ne predajem. To sam uradio, ona je sada moj anđeo čuvar već godinama, a u skladu sa nazivom vaše emisije. Ako sebi kažemo da nešto možemo, uz veliki rad, trud, zalaganje, odricanje, svi možemo da postignemo velike uspehe i velike rezultate. Sportska karijera Željka Dimitrijevića nažalost se završila kada je dobio ovo priznanje. Mnogobrojne medalje ostaju da svedoče o periodu kada je obarao rekorde i tako činio celu Srbiju ponosnom. Srce mi je prepuno, nije mi prvi put da osvajam prestižno priznanje najboljih sportista grada Beograda sa invaliditetom. To je jedno od 7-8 koji sam do sad dobio, ali ono ima posebnu težinu i posebnu draž, to što je posljednje koje dobijam, jer sam ovim rezultatima iz prošle 2024. godine stavio tačku na izuzetno prelepu bajku, odnosno na moju sportsku karijeru, koja traje uspešno od 2012. godine i imam taj kuriozitet da mogu da se pohvalim da se ni sa jednog velikog takmičenja, kad kažem velikog, mislim na evropska prvenstva i svetska prvenstva i paraolimpijske igre, nikad se nisam vratio bez postolja, znači 12 takmičenja, 12 medalja, 4 zlata na evropskom od 4 takmičenja, 4 zlata sa svetskog sa 4 takmičenja, 2 zlata sa paraolimpijskih igara, srebro sa paraolimpijskih igara i ove godine bronzu, čisto da zaokružim svu celinu i ova bronza sija kao zlato. Nemanja Radović, generalni sekretar Saveza, smatra da je sport izlaz iz problema osoba sa invaliditetom. Njihova borba dokazuje da su sve prepreke samo izazovi koji će se prebroditi ako budu dovoljno psihički snažni i jaki. To bi bila Željkova poruka, znači upravo to, ja to mogu, ne postoji manje više ništa što ne možete. Ja sećam kad su mene za Dražu pitali pa kako ona, ja kažem Draža je jedina stvar koju ne može da se popne svojim nogama uz stepenice. I sport je ono što će svakako većini osoba s invaliditetom pomoći da mogu da prebrode sve prepreke. Ne samo arhitektonske barijere, nego i psihološke prepreke, da se bolje socijalizuju, da shvate da su jednak deo društva. I to je ono što ja kažem, ne postojemo mi i oni. Ni u jednoj situaciji koja je vezana za sport osoba s invaliditetom. Da ljudi nisu svesni uspeha naših parasportista dokazuje i neupućenost u Željkove uspehe. Nakon Novaka Đokovića, Željko je najuspešniji srpski sportista sa najviše osvojenih titula i priznanja. Imali smo gostovanje jutros na jednoj televiziji gde je jako teško bilo ljudima da razumeju da Željko Dimitrijević nije najbolji sportista sa invaliditetom. Željko je najuspešniji sportista u Srbiji generalno. Znači, on ima najviše medalja u odnosu na sve druge sa svetskih evropskih prvenstva, naravno i paraolimpijskih igara. Ne možemo ga naravno porediti s Đokovićem, ali eto, osim Đokovića ne postoji niko ko ima više medalja od Željka. Manifestacija kojom su proglašeni najbolji parasportisti održava se već godinama unazad. Time se diže svest ljudi o značaju parasporta, ali i podstiče ostale ljude sa invaliditetom da se pronađu u nekom sportu i počnu sa svojom karijerom koja će uticati na njih kako fizički, tako i psihički.
Pre svega moram da kažem da imam sreću da imam sjajne saradnike koji se uglavnom bave time da se ove manifestacije održe na način na koji ste videli da je urađeno, sa nekim malim tehničkim greškama koje mislim da su normalne, a pre svega ljudske, a to je ono što je naš savez sa svojim korisnicima. Tako da eto, na svakom mestu mislim da to pokazujemo, da je to onako prva i osnovna stvar koja nas tera napred. Glavni sekretar Nemanja Radović otkrio je da dalji planovi ne zavise samo od njih. Uz pomoć Sekretarijata za sport i Sekretarijata za socijalnu zaštitu grade bolju i svetliju budućnost iz dana u dan kako bi ulepšali i olakšali svakodnevnicu osobama sa invaliditetom. Donacije je jedini izvor finansiranja, pored pomoći koje dobijamo od Sekretarijata za sport i od Sekretarijata za socijalnu zaštitu, i to je ono što faktički ljudi daju ne očekujući ništa za uzvrat. I smatram da je i ono što mi radimo upravo primjer toga, sve što radimo iz ljubavi, i ono što radimo s našim korisnicima radimo zbog zagrljaja. I mislim da je to ono što na najbolji način opisuje naš rad. Još jedna nagrađivana sportistkinja bila je i naša Zoja Milinković. Zoja je hrabra mlada devojka koja uprkos svim problemima svakodnevno gradi svoje sportske uspehe i time umanjuje svoje probleme i tmurne trenutke koji nekada naiđu. Ja želim da se zahvalim Sosibu na tome što su mi pomogli da shvatim koliko mogu i šta ću tek uraditi. To što sam otišla u Ameriku, to je tek moj početak. A što se tiče mojih trka, i bit će ih još. I zahvaljujem se svim trenerima u Sosibu, znaju koliko su uticali na mene i zajedno ćemo uspjeti sve. Živko Papas, koji se bavi streljaštvom, takođe je odlikovan za jednog od najistaknutijih sportista Beograda. Sport mu je pomogao da stekne nova prijateljstva, da obiđe svet i raširi svoje vedike, što nije bilo moguće ranije u tolikoj meri kao sada. Da se nisam počeo baviti ovim čime se bavim, a bavim se već dobrih 20 godina, ja bih vjerovatno bio u 4 zida, eventualno ispred nekog svog stana ili kuće gdje ko već živi. Ovako sam ja ovim kolicima obišao cijeli svijet, bukvalno. Od istoka, Koreja, Kina, Japan, ne znam, do zapada ili juga, dole do Australije. Što hoću da kažem da je ovaj sport meni donio jako veliku satisfakciju, bez obzira što se mi ne krećemo, imamo neki drugi problem. Vidjeli smo svijeta, upoznali smo ljudi, pri tome smo i zdraviji. Ne zavisimo od doktora, lijekova, kogod to banalno izgledalo, ali i ovakve male aktivnosti doprinose boljem zdravlju našem. Živko je spreman za nove izazove, željno čeka nova takmičenja, ali i naravno i nove pobjede i medalje. Takođe, presrećan je zbog nagrade koju je dobio od Sportskog saveza za osobe sa invaliditetom grada Beograda, što podstiče sve sportiste da se trude svakim danom sve više. Radit ćemo kao i do sada, mi ćemo trenirati. Mnogo stvari ne zavisi od samih nas. Pre svega moramo da vidimo negdje do kraja ovog mjeseca, februara. Treba da izađe kalendar naš međunarodni, da vidimo šta će u toku ove godine biti na kalendaru, šta će biti od takmičenja. Ono što mi negdje sad već pouzdano znamo, a ne znamo tačno do duše termine, datume, to su nekih 2-3 svjetska kupa. Jedan je u Koreji, jedan je u Alejnu u Arapskim Emiratima. Trebali bi imati svjetsko prvenstvo, evropsko prvenstvo u Francuskoj, to se još uvijek ništa ne zna. Tako da ova godina koja je posle olimpijade, prva godina posle olimpijade su onako malo smanjena takmičenja što se tiče međunarodnog programa. A sa druge strane imamo redovna naša kola lige ovdje u domaće kao prvenstvo, da ga tako nazovem. 1 do 2 kola su po mjesecu, svakog mjeseca po 1 do 2 kola redovna kola lige. I imamo prvenstvo Srbije, naravno domaće nacionalno prvenstvo. I u principu to bi bilo to. Ove manifestacije su inače krajem godine, na kraju naše sezone, da je tako nazovem, gdje se sumiraju rezultati u toku te godine. I ovo je jedan mali znak pažnje od ovakvih organizacija kojima mi pripadamo, gdje prepoznaju naš rad, gdje u nekoj meri nagrađuju taj naš trud u toku te cijele godine. Jedno ovakvo priznanje znači svima nama, naravno, kao i svim drugima.
U Srbiji živi 356.404 osobe sa invaliditetom, od toga više žena 208.300, muškaraca 148.104. Prema poslednjim ispitivanjima, stopa zaposlenosti osoba sa invaliditetom iznosila je samo 13,3%. Stop predrasudama. Svako od nas zaslužuje šansu za posao, među nama nema razlika. Osobe sa invaliditetom poručuju: i ja to mogu.